Dobar dan. Evo kratkog uputstva kako ćete da preuzmete praznu tabelu i tabelu za rad zadatka koji se zove ekskurzija, da biste posle tu tabelu popunili. Kad dobijete zadatak, treba da kliknete na tabelu koju sam vam poslala i ona će se otvoriti nekako ovako. I sada oni koji budu želeli da rade tabelu u Google tabelama, u programu koji je online, tako i deo Google servisa, vi možete da kliknete na otvorite pomoću Google tabela. I to je taj program gde ćete moći da popunjavate tabelu direktno online. Za popunjavanje tabela u Google tabelama napravit ću vam posebno uputstvo, a kada završite tabelu, onda ćete da je preuzmete na svoj računar preko datoteka i preuzmi i Microsoft Excel.xlsx. Na taj način možete tabelu da preuzmete na svoj računar kao file, kao datoteku, a onda u zadatku možete tu datoteku da mi pošaljete. To je način kako ćete da koristite Google tabele. Međutim, ako želite da uradite zadatak na svom računaru u Excelu, onda sa ovog ekrana ćemo da kliknemo na 3 tačkice u gornjem desnom uglu i da otvorimo tabelu u novom prozoru. Kada se ona pojavi u novom prozoru, onda ćemo preko strelice na dole jednostavno da je preuzmemo na svoj računar. I dalje ćete da je menjate i popunjavate na svom računaru, jer kada otvorite tabelu, ona će se otvoriti. Ako vam se pojavi Enable Editing, kliknete tu da biste mogli da je menjate i onda ćete da popunite tabelu u Excelu. Posle toga je samo sačuvate i opet pošaljete je kao datoteku. Pozdrav!